abazaririmba indirimbo ya mirongo ine n'indwi twahawe ngo badusabe umuntu aturirimba neza indirimbo ya mirongo ine n'indwi yo kuzashyikira kugira ngo aturongore mu kuririmba Imana. Reka dusabe uyu mama kugira ngo aze adufashe kuririmba indirimbo ya mirongo ine n'indwi. Amangayira yesiringoye Imana nziza, Imana ikora, Imana ikomeye, Imana atawanya. Tuwekere munsi y'indaba yawe,
n'ishengero ryawe nta ubona ubwiza bwawe butuye ishengero ryawe ribone guhitwa ishengero ryawe ribone kugirwa neza nanjye mpagaze ku munara wawe kugira ngo wongere wishimire nanjye nishimire izina ryawe urakoze kugiye kubana natwe kandi kugiye kutugira neza na kino gitondo amashimwe ni muntu icyubahiro byongerera ku wawe tumujye n'amajyamba bakora mu kigo izina rya Yesu tugiye gusangira ku ijambo ryo gusuzuma n'inama turagiye turabaza buri ijana na 39 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa kane na buri ijana na 9 guhera ku murongo wa mbere kugeza kane uhoraho warasuzumye uramenya urazi ibiciro byanjye n'imbabazi byanjye umegera kure ibyo niyumvira usorongora inzira zanjye n'ibyana byanjye urazi imirimo yanjye yose kuko ata jambo riza ururimi rwanjye wowe uhoraho utarabimenya rwose amen. Yeremiya icyicaro cya 40 guhera ku murongo wa mbere gushika ku w'indwi handitswe ngo uhoraho aranyereka mbona ibisibo bibiri by'isukoni biteretse imbere y'urusengero rw'uhoraho igihe nebukadineza umwami w'i babuloni yari amaze kujana Yekoniya mwene Yoyakimu umwami w'Ubuyuda kw'inyagano bo n'abaganwa b'Ubuyuda n'ababaji n'abacuzi abakura i Yerusalemu abashikana i Babuloni igisibo kimwe cari nk'isukoni nziza cane zimeze nk'isukoni zisega ikindi gisibo carimo isukoni ziboza hose zitoshobora kuribwa kubwo kubora maze uhoraho arambaza ansubona iki ga Yeremiya ndamwishyura nti mbonye isukoni nziza ni nziza cane iziboze ziraboze cane zitoshobora kuribwa kubwo kubora maze ijambo ry'uhoraho riza ko riti ukuri k'uhoraho agize niwe mana ya Isirayeli ati nk'uko umuntu yoherekeza umutima kuri izi sukoni nziza niko izoherekeza mu Bayuda kugira ngo bagirire neza abo narungitse ari nyagano ngo bave aha hantu baje mu gihugu c'Abakaludaya kuko zobashira ku ijisho kugira ngo bagirire neza kandi zosubira kubagarukana muri iki gihugu zobubaka sizobasambura zobateragira sizobarandura kandi zobaha umutima wo kumenya yuko n'uhoraho bazoba abantu banje nanje nzoba imana yabo kuko bazogaruka n'umutima wabo wose amen. aya majambo y'Imana tugiye kuganira ku ijambo rivuga gusuzuma muri iki gitabo cya Zaburi 39 cyanditswe n'umugabo yitwa Dawidi. uyu mugabo Dawidi Imana yari yaramusuzumye aramuramenya. Haleluya. Tumutungagiza amaboko ye. Ni ku
ijambo rivuga gusuzuma ni iki? Gusuzuma ni Imana. Iyo umuntu arwaye indwara hanyuma akumva ko arwaye, aragenda ku badogiteri batandukanye, hanyuma bakapima papa indwara arwaye iyo ariyo, hanyuma bamara kumupima indwara arwaye, hanyuma bakamuvura. Reka ni turi kumwe. Iyo umuntu arwaye indwara aragenda kwa muganga, yamara gushyika kwa muganga bakamupima, bamara kumupima akamenya indwara arwaye, bamara kumenya indwara arwaye bakamuha umuti uhwanye n'indwara arwaye, hanyuma bamara kumuvura hanyuma agakira. Iyo amaze gukira urabona akomera, kuko akomeye kandi ameze neza. Igihe iyo umuntu ataramusuzuma, iyo umuntu atarabona indwara, akaba ari indwara agendana, abantu bakavuga ati ntakararwaye, kandi uwo muntu akaba atarajya kwa muganga kugira ngo yivuze, agira gutekeranya muri we. Hanyuma ubwenge bw'amahirwe akagenda kwa muganga, bakamucisha mu byuma, bagapima indwara y'uwarwaye, bakamucisha muri bijya cisha muri ibyo byuma, bakamenya indwara arwaye, baba batoye umuti wo kumukira. Niko biri. Uyu mugabo yitwa Yeremiya, yavuze ngo warasuzumwe wongera uramenya. Haleluya! Yavuze ngo warasuzumwe wongera uramenya. Ataba umenyera, umenya n'ibijya, umenya n'ibyuka, umenya n'inzira zanjye. Imana yasuzumye Yeremiya cyane. Imenya ukugena Yeremiya cyane. Imana yasuzumye Yeremiya cyane. Yasuzumye uwo mugabo Dawidi ariko aragenda, amenya ukugene Dawidi ameze. Irasuzuma umugabo ukugene ajyana, ukugene ameze. Irongera imusuzuma mu byiyumviro byiwe, iramumenya. Hanyuma imaze kumumenya, imenya ukugene n'ingene yicara, imenya n'ibyo ajya kuvuga. Mbega nawe Imana iramaze kumusuzuma. Uyu mugabo Dawidi, Imana yaramusuzumye, imaze kumusuzuma iramumenya, imenya uko ari, imenya uko agenda, imenya uko abyuka, imenya uko yambara, imenya ibyose. Haleluya! Ndakwifuriza gusuzumwa n'Imana. Turi kumwe? Turi kumwe? Ndakwifuriza gusuzumwa n'Imana. Yaba bapimishije amaso, bakitegereza bakaraba, bakaraba kugena ameze, bakaraba kugena yambaye, bakaraba kugena ariko arabona, bakaraba kugena ariko arabyibuha. Baravuga bati ashobora kuba arwaye indwara kanaka, ariko ntibafatamu. Amaso y'abantu arabisize araba, ibyiyumviro by'abantu arabisize byiyumvira, ibikorwa by'abantu arabisize bikora, ariko twasuzumye Imana. Imana iratumenya sha. Imana iratumenya, ikamenya uko twicara, ikamenya uko tugenda, ikamenya uko tubaye. Ariko abantu baritiranye. Umusazi w'Imana Dawidi yari yagira ubuntu n'Imana, Imana iramutembere. Akifuza kugenderwa n'Imana. Akifuriza kugenderwa n'Imana, yongera umusuzuma. Abantu bagusuzuma, bakarabisha amaso, bagatanga abarezi bifatanye. Abantu bakwitegereza kugena umeze, bakitegereza kugena wambara, bakitegereza kugena ugenda, bakitegereza kugena ubayeho, bagatanga abarezi bifatanye. Mana yacu ni nziza pe. Iragahora ku ngoma. Iragahora ku ngoma sha. Iyi Mana yagusuzuma neza. Iyi Mana imaze kugusuzuma sha, iragushyira ku munani, ikagushyira hasi. Abantu bose bakwitegereza bakavuga ati umuntu yaratumwe n'Imana. Dawidi Imana yari yaramusuzumye, iyo muganga yaramusuzuma,
imusuzuma mu majambo avuga, imusuzuma mu kugaragara, imusuzuma yicaye imbere yacu. Mana iramumenye, Mana iramumenye. Barasuzumye bongera ubuhamya. Cyangwa barasuzumye bongera ubuhamya. Mana yakiriza. Maze umuntu yagiye kwa muganga bagapima ibipimo, bagasanga umuntu ibipimo bimeze neza, baravuga ati nako bayibakana muri ibyo byitwa, hanyuma agakira. Ariko yagiye kwa muganga abantu barabishije amaso, bakaravuga ngo ariko aramera, bakaravuga ariko arabona, cyangwa bakavuga ariko arabyibuha, hanyuma akagera kwa muganga. Ibipimo biterekana kameze neza, atawugira kuwe n'imana. Mana yakugiriye neza, usamagara neza. Atifuza kugira amagara meza mu gihe. Atifuza kugira amagara meza mu gihe kandi. Atifuza kugirwa neza n'Imana. Y'umuririmbyi yari yaririmbye, yari yagendewe n'Imana imugira neza. Hanyuma aza kumugira neza, Imana iramugenderera. Abantu bakwiye gutura imitwaro imuremereye. Abantu bakwiye gutura imitwaro imurusha. Ukwezi umuntu Imana arayimenye. Iyo umuntu ataramenya Imana neza, ibyiyumviro byiwe biratatana bijyana muri ibi na biriya. Ariko iyo umuntu amaze kugira ubuntu n'Imana, yavuze ibimuremereye, yavuze ibimunanije, yavuze ibimurusha, akateganya agafukamira neza, akamwiganira byose bimureze, akamwiganira byose bimurusha, akamwiganira byose bimurusha n'indwara, agenda babimunesheje. Reka koko amahanga. Ariko ugiye kuri Yesu ukamubwira ibikuremereye, ukamubwira ibikurusha, ukamubwira ibikunaniye, ukamubwira ibyatuma unanirwa muri urwo rugendo, aca gufata ukuboko akakubwira ngo ngiye kumwe nawe, nzokubwira neza, nzokuziga, nzokurinda, nzokubwira neza. Uyu mugabo Yeremiya yaretse ibisimbo bibiri. Muri ibyo bisimbo bibiri hatangaramo y'urusengero, hanyuma n'ibisimbo byari isukari nziza kandi zisega. Babona n'ikindi gisimbo bapima isukari ngo zinoze. Hanyuma Imana iramubaza ngo mbega Yeremiya, haleluya, haleluya, iramubaza ngo wandike Yeremiya. Yeremiya avuga ngo mbonye ibisimbo, ngo kirimo isukari nziza kandi nziza ni nziza cyane. Ngo kandi mbonye igisimbo kirimo isukari ziboze kandi ziboze cyane, aho umuntu adashobora kugira. Mana idufashe cyane. Twavuga ko iyo umuntu arwaye akajya kwa muganga, yongera kugaruka hano. Hanyuma bagapima, bagacisha mu byuma. Bamara kubona baravuga ati uyu muntu turabona ko bitameze neza kandi bimeze nabi. Abamama cyane cyane iyo bagiye muri ekogarafi, iyo bagiye muri ekogarafi izajya gukora barasabye mu mama. Hanyuma bakabacisha muri ekogarafi, bakitegereza bakaraba, bakavuga ati uyu mwana urabona ko uyu mwana ameze neza kandi ko ameze neza.
hanyuma abo batanga baremeza kuko bamucishije mu cyuma bagapima barabona bati uyu muntu twitegereje uyu mwana wawe azokumuta azokuvoma mbega barabibona none niba abantu babona ibyo imana nayo igenda imana igenda kutegera ikomera imana abantu nibo babitse imana yabahaye ubwenge bwo gusuzuma bagasuzuma bakamenya imana nayo igusuzumye kuko ari kubona ngo abo baza imana iri kubona abo baza imana iri kubona irakuzi neza irazi icara ryawe irazi n'ibasi ryawe irazi n'iryama ryawe irazi n'ingendo zawe irazi kurongora zose igapfa kwitiyihorere akaba wibaza tubuze ntawe ubigisha bashima imana kuko imana igisiramba genda n'itariki ry'abantu yazi amabana amabanga yayo ha ibyanditse byose ariko imana n'iyabanga iracyakurindiriye kugira ngo irabe kose imana ikanyegere komera imana amashyize iwawe cyane ibisimba bibiri cyari igihe cy'umwami nebukadineza yari yajyana abisirayeli mu kinyago amaze kubajyana abajyana muri icyo kindi gihugu hanyuma amaze kubajyana mu kindi gihugu abajyana ku inyagano ikinyago burya ngo bacumbika ikinyago bacumbika bataba ikinyago riba ikinyago ni ikintu cyiza kikaza kikaguma ukabona neza biriko biragenda neza kandi biriko biragenda nabi ukabona neza ni sawa ukabiriko biragenda nabi uyu mwami nebukadineza abo bana ba isirayeli n'abayuda yari amaze gutwara umwami amaze kumutwara abantu bamaze kurenganiza bakamuganiriza neza nibo bari mu kinyago cy'abasirayeli hanyuma Yeremiya imana imuha kubona ibikurira ibyo abafasha gukora turi kumwe amaze kubona Yeremiya abona mu bisigo b'umwami y'ubwoko kimwe cyane mu matunga isukoni zisega ziriko zirakundika zimeze neza abona ikindi gisigo kitameze neza baritegereza Yeremiya yitegereza araraba amaze kubona akabona ubwo yigaye cyangwa ibyo kugaruka ku butaka babaye ibisimba bibiri babiri imbere y'ubutaka imbere y'urusengero araba mu gisimba kimwe kirimo isukoni nziza kandi nziza cyane araba kandi n'ikindi gisimbo kirimo byose kandi byose biravuze cyane ari kwitegereza neza karaba ubwenge karaba ubwenge wambara karaba ubwenge uryama karaba ubwenge usohoka icyakora mu majambo uvuga ikarwaba ubwenge ubwenge bwawe birasanga kuri wowe n'isiporo nziza zibereye ni ikibazo kuri wowe itwitegereje nk'ubu ikaturaba neza ikakwitegereza ikagucisha mu gipimo hanyuma muri icyo gipimo imaze kugicishamo burya byose amubereye kuribwa kandi yose amutabiriye haleluya niho turi ko mu kanya ejo ushize ahantu ikongera ikagusuzuma nanjye ikasuzuma ikatwitegereza neza ikaraba mbega byosanga by'ukuri isukoni zawe zireye Mana tugire neza Mana dufashe yarayereka ibyo hanyuma ijambo ry'Imana riza kuri Yeremiya yitegereza Abisirayeli
muri kumwe niho muri kumenya bwaka muzo bwake tabakwiye semunda abantu bakaye urusengero nawe kunezererwa urusengero nawe kugirwa neza n'Imana urusengero nawe kuruhukira urusengero nawe gukora ibyiza by'Imana aritegereza Mana babwira Yeremiya ngo nk'uko umuntu ashobora kwerekeza umutima kuri izi siporo nziza nabo bagomba kwerekeza umutima kuri Isirayeli no ku Bayuda kugira ngo bagire neza kandi nk'uko umuntu ashobora kwerekeza umutima kuri izi siporo zose niko nzogirira Hezekiya kuko yambaye Isirayeli mu kinyago akagira n'Abayuda aravuga kandi muri icyo gihe bomubikana tugire neza ndakwifuza kongera kuzakuma ndakwifuza kugira ngo wongere ugaruke ndashaka ibyumba byawe bigatantana hirya no hino bikajya hirya no hino ndakwifuza kuzakuma kugira ngo tugire neza Imana kugira ngo abasi ibigukikije n'ibikubose bikujyana mu kinyago cy'abasi ugaruke ku Mana kugira ngo Imana igire neza nta kindi Imana itubikira no kugirwa neza tuge duhindukire Imana niko nzogirira Abayuda nabo nzobaterera nzobashikana mu gihugu cyabo nabo nzobubaka nzobakomeza kuko wahindukira ijambo haleluya muri iki gihe Imana ikiritegereza muri iki gihe Imana ikirakuraba muri iki gihe Imana ikakwitegereza ibyawe muri iki gihe Imana ikakwitegereza ubyutse n'ibyuka n'ukukwe aha atangazwa n'Imana bagisongora n'ibyaha n'inzara kumenya n'imiro yanjye bikona ariko abantu baza kubatoa bakibaza ko Imana nibabona ikiza cy'Imana kigendana nawe igitutu kiriho kandi kigenda kubera imbabazi z'Imana kikurinze y'ahandi wowe urazaronona hano tufashe kandi witugire neza umuntu ashobora kuzuka mu gitondo yaraye ataryamye yaraye afise ibigabo bibi yaraye afise ibyumviro bitanezereza akazinduka mu gitondo agatanga ukwezi gutanga akaza yaduze umusozi akaza afite ibyumviro bitanezereza kandi azikavuye muhira ajye kugura Imana bazimana gusoreka kuyiza umusozi bazimana gusoreka tukamikira kose bazimana tukamuza akaririmba kandi washaka kuvuga n'ubuzima kandi washaka agakwega n'ibindi kuko bazimana urazimira Imana neza ukazimana kakurikira Ibisubiremo babiyumvire urabe kineka mbega Imana irabibona gutya kandi Imana irabibona Imana ikakureka kandi gatawutanga ibyaha gatanga wowe ukazoga kuba muri ukameze bigize yawe ikawutanga umuriro ko muganira kugira Imana ikugirire icyo mugahindukira Imana kugira Imana ikugirire ugataha unezerewe ugataha unaniwe ugataha urushe ugataha uvuye mu mutima ugataha bikuremereye impande zose ugataha leta tutegereye Yesu nta kindi cyo kuvuga nta kindi cyo guha amahoro nta kindi cyo gutekerwa mu mutima utihaye Yesu haleluya haleluya nta kindi kizova gutekerwa muri wewe nta kindi kizova kugirwa neza abantu b'abantu igenda n'indirimbo niyumviriye unataka kwitwa uri wa kuba kuko muri we
ndi bubibwire ndamurondera ndamubura hanyuma ngeko dada izina bigira naka natazofasha azoza kundeka kugira ngo bashobore natuzura kandi ubundi bubibwire ndabura kubera nari mfite amahirwe make yo gutaramenya Yesu ndamurondera ndabizirana reka abantu twabitanye icyo kibazo ariko barigeze kugira ikibazo kanaka akibwira kubera bashaka kugira izina bigira naka ndavuga ko umenga hamaze kugira nabi kandi kugira nabi umuntu icyo kibazo yewe hanyuma ndiyumvira ndinunura mu mutima wanjye urarerwa ndavuga ni mu biganza mugabo udamuririnzi yari yaramaze kumenya Imana neza yari yaramaze kumenya Imana amaze kumenya Imana aribwira ati mbega none reka itwaro yanjye ndayishyire Yesu kuko niwe yonyitaba igihe cyose uratagira Yesu yamarushe mu mutima kandi atanga amahoro mu mutima nta kindi cyo kuramura mu mutima nta kindi cyo gukiza nta kindi cyo kuruhuka muri wowe atari Yesu we ubu Imana yaragiriye ubuntu navuga ngo Imana yagiriye ubuntu ntibakwime ndashima Imana kubera narayikime kandi niba mwitebereye ndabibwira Yesu kugira ngo aruhuke igihe cyose murakwigana abantu bikubite n'ibikuremereye uzoruha gusumba igihe cyose uzokumva uremerewe igihe cyose uzokumva ucitse intege igihe cyose uzokumva udendebukiwe ugaca ugenda ugapfukama imbere y'Imana ukabwira Imana ndaremerewe numva dushoboye umutima aho ntushobora kwihana umugabo w'uwo uhura mu mutima ubaho ubaho mu mutima ukugumeterera tugatere kuri rya jambo tujye kurangiza amajambo y'Imana ku mwanya mwirinduka abantu bakoze amasaha andi meza tugomba ngo bibaho Yeremiya yabonye ibisigo bibiri ngo byari biteretse imbere y'urusengero muri ibyo bisigo bigamije hari isukoni nziza habamo n'isukoni imwe zose azonka atanga umuriro ushobora kuzirya habamo n'isukoni nziza zibereye kuri tugiye kubaza ikibazo kuri wewe zidakubwiye tubishure mugabo wiyumvire muri wewe Imana ikwitegereje Imana ikurate by'ukuri itakwitegereza ikakuraha yitegereza ibona isukoni zawe z'ukwezi ikibazo kuri wewe nusanga isukoni zawe zitameze neza utuza ukambere y'Imana igihe cyose umuntu yibwira ngo naka ngo yobora umuntu uzokuzana ku mazi igihe cyose ugomba kwihana no kugendana n'Imana umenye ko Imana ikuzi umenye ko Imana imenya ukuntu turaberwa amajambo y'Imana mu bigatiro 29:24 niho nagirira amajambo y'Imana ndetse kuvuga byinshi kubera ko tujyana n'Imana mugabo baravuga n'uturutwe bwiba benshi ko babereye urazi kumwe n'ukumeze urazi ko Imana ikuneze barukuneze imigani igice cya 29 umurongo wa 23 handitswe ngo ubwibone bw'umuntu buzomusubiza hasi ariko umutima uciye bugufi azoronka icyubahiro amen 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 ubwibone bw'umuntu buzogira ariko dusome uwo ubwibone bw'umuntu buzomusubiza hasi ariko umutima uciye bugufi azoronka icyubahiro amen ubwibone bw'umuntu buzomusubiza hasi ariko umuca bugufi kwiwe uzomuha icyubahiro haleluya ayo majambo y'Imana tuganire ku
urazi bikomeye, urazi kugenda, urazi uraba, uryamye Imana irakumenya, ubyutse Imana irakumenya, uriko uragenda Imana irakumenya, mw'ijoro ry'umwiza w'umuzitanya Imana ntacyo woyihishwa. Kwiyumvire ngo umusazi w'Imana Dawidi yavuze amajambo atari ubwoba, yavuze ngo kwakiriye amababa ngo nkagerera kure, ahubwo bari ku kuboko kw'Imana bohasa. Haleluya, haleluya. Yavuze ngo wakwikiriza ijoro ry'umwiza w'umuzitanya, aravuga umwiza ntashobora kuguhisha. Yumvira iyo Mana nawe atangira Kristo ushobora guhishwa. Kandi yaranditse ngo nta gishobora guhishwa indugumba yawe. Ariko umuntu yibwira ngo twagenda uku n'uku n'uku, ugashaka kuboneza Imana, ugashaka guteza imbere sosiyete, ugashaka kwinjira bigenda neza, bigusaba gufata kugarura icyo gutegeka. Rero nawe kwibaza no kwisuzuma, urazi ibisigo byagufise, urashaka uyu munsi hakaba hari ibisigo bitameze neza muri wewe, nari kwitegereje bikaba hari ibisigo byawe bitameze neza, ukaba ugasanga Imana yitegereje igasanga ibisigo byiwe bimeze neza, ariko ibisigo bibereye kwiga, mugarangira kwitegereza ugasanga ibisigo bitawutubereye, nawe wese naho wo kwibaza, naho wo kujya Imana. Reka tudahere nyakubahwa pasiteri kugira ngo amare ibisigaye, naho wo kwiyumvira, naho wo kwibaza. Burya uyu mwanditsi w'iyi migani yavuze ijambo rikomeye, naho wo kwiyumvira kuri iryo jambo, kuko ubwibone bw'umuntu burya niba ari ikintu kinasanzwe mu isi, ubwibone bugutera gutekereza no gukorwa n'isoni, ariko umutima uciye bugufi ugutera kwapfa. Urabaye kandi hanyuma ukamukana Imana uhari. Hari ubutumwa buvuga ku bantu, ariko we niwe n'Imana, lakini yeye peke yake hakuna. Hii Zaburi ya 5 Zaburi ya 100 ni kuvuga abantu baribwira, hapo wanajiambia ile jambo ryaje kumuntu yaje no kujeru urazi kibazo shari aba ewe uora urani warasuzumye uramenya urazi icyaro ryaje kubasiya kumenyera kure n'ibyo bintu pia unajua kwa mbali kwamba zile fikra zako wamrazi n'igihugu araza kubivugira arazi inyuro yawe ariko kuna bitoro igituma kuko ikigurwa ya kutolewa vitu icyo gisenge kirimo usukofu wose ibose cyane idashobora kurinda iminsi y'ibintu nta biseke by'ikorera mugabo mu mitima yawe bishobora kuba hari rero ibikorwa byose amajambo bose y'igibiro byose y'inzira byose
Naona mara hapo mjadala uliobadilika. Hapo ni wewe unaona. Ni wewe ni Mungu. Roho ya mwanadamu ni kuona. Ndio Bwana aishi. Sera ya mpigo unakufanya. Haya kuguza ndani ya wewe. Ndio kwa naweza piga hatua kupiga mambo kupiga leo. Sema Mungu hata kupiga yake. Ndio siku wangu. Na sio wewe. Yesu ndani wao. Yesu siku wako wewe. Ni Mungu wewe. Lakini leo sio kwako. Tunapoa ni mtu kutoka Mungu. Unaweza kuwa tunatiki mahali hili ama kingine. Hapo wako sio hapo kitu. Simama ndio. Ndio Yesu Kristo. Ili Bwana Yesu akubariki. Bwana Yesu. Mungu akubariki. Waone unaweza kutana hata hivi. Hakuna wengine wanazungumza wewe kwa roho yako pekee yako. Ulizi, unajitambua, unajielewa, unajua njia zako, unajua chakula yako, unajua yale unajua gani. Uko na safari. Ndio hata hii. Hapa jambo ya ni kujua. Kuna maneno ya mtumishi wa Mungu. Hapa mshindi naye Nazareti hapo kumkisha almani wa abuye. Lakini tunashuhudia kwa Nazareti na baraka. Tunapata wapanga kutoka huko. Nazareti ndio yake. Nazareti alichika chumbani. Kama leo Nazareti kuna kitu kutoka huko. Haya majengo yake msingi. Maneno haya yanazungumzia chini ya alipowashikilia Yesu. Alipofika mbele ya Yesu, alipoiwe. Walikuwa ndani yake. Akasema ndio Israeli. Akasema ndio Israeli. Akirubuke ndugu yake. Haya hapa unafiki kwa Nazareti na kuzaliwa. Kwa kweli sema Nazareti hakuna kitu kutoka huko. Nazareti akasuka hata kichukuli. Akasema kwa kweli amajaye kwa kile msingi. Anataka chini ya aliyajua dawa kupiga mkono. Na unakwambia kwamba tukolea kidogo. Hizo watu kupiga katika shingo. Tukolea mkile. Hizo kupiga angani. Tupiga mkiti. Kwa mkiti zote ulimbia. Hizo watu fikiri. Mungu anajua. Na utapewa zawabu. Sasa nataka niulize kuna mtu alikuwa anapokea kwa Yesu katika maisha yake ingawa ni ya kwanza kama ya kwanza ulioshe mkono ili watumishi wako wakusaidie. Haona hapo sababu katika wote kusimama Mungu hapo Europia na Mungu. Ujuzi alisema kwamba kutubu dhambi ni rahisi. Lakini kutubu kwa dini ndio matatizo. Sasa nataka nikwambie, hakuna kitu cha kimoja bali kama mali kama kutubu. Usimame, uweze kuanza kuosha. Kila mtu asimame kwa nafasi yake. Uoshe kwa yule anayewezekana. Mungu anashoka icha. Kwa yule anayewezekana basi akae uoshe. Lakini kama vile inawezekana tunamsia baada kusimama. Buri ni jambo la kuvutia mwana ndani ya mtu mzima. Mungu anasema ulichochea Bwana. Ndio ndio. Unaendelea uchafu. Unaendelea chuma chako. Ugeuze chuma chako usione Mungu. Basi nitumikishe. Amen. Tunataka kuomba Mungu sasa. Hao watu Mungu amewaona. Chao wakosi. Dhambi hii ambayo umeitenda alijaa mtahari kwa kutajiatu. Kuna dhambi ambayo alitasamehewa kama ukili. Alitaka kwa jina. Kuna vitu dhambi zilizotolewa mzima. Sogelea mtumishi wa Mungu. Watu ichache. Basi ukili dhambi zako. Akunyoshee mkono apate kuombea. Haleluya. Amen.
na sababu nimeleta neno hili. Nataka nikaribishe mtumishi wa Mungu mmoja aimbishe wimbo ili tunaweza kuifahamu sote. Baadaye kumaliza tuombe Mungu. Nataka kama wewe una kichumba cha mzabibu kwenye ngozi ambayo haiwezi kuliwa. Mizabibu iryoshe yo kuribwa. Unajua kama wewe una kichumba cha zabibu ambayo inaweza kuliwa. Unatawala neza ya watu wanaokula. Unaelewa vizuri vitu ambavyo watu ndani yako. Anaweza Yesu, anaweza Yesu.
kino gitambo turi imbere y'inyonga zawe, turi imbere y'ubwiza bwawe Mana. Turasabye wongere neza ishengero ryawe, niwongere uryubake, niwongere urikomeze, niwongere uririnde, niwongere urizitire, kuko uri Imana irinda, kandi kuko uri Imana izitirira, kandi kuko uri Imana igira neza. Ubwoko bwawe bwubatse kubane natwe, kuko uratuzi kuruta uko twizi, uratwegereye gusubiza impundu twambaye imbere zawe. Kino gitando kugira ngo izina ryawe Mana rihabwe icyubahiro, izina ryawe rishyirwe hejuru muri byose. Imana idasa shimira neza n'ubwo bidaserangurika Bana n'ishengero ryawe, Bana n'abakozi bawe, Bana n'abarinzi, Bana n'abacuraranzi, Bana n'umuntu wese yageze kuri uno musozi, ugire Bana utabare kuko uri Imana itabara kandi kuko uri Imana igira neza. Uwera kandi uragororotse, turasengeye ku kwezi dutanguye, Bana nyir'ingabo turasaba kurindiremo imigambi n'imigabo yose y'abadayimoni, twongeye kuyirinda ubusa. Imipango yapanga muri kino kwezi twongeye kuyizamura, ibyubatswe n'abarozi tugiye kubisenya. Uwera kandi uragororotse, uhereye mu Busunani itariki itanu ukwezi n'ukwezi kw'icumi na kabiri, uraturinda Mwami, uratuzitira, uraturinda ibyago, uraturinda amasanganya, uraturinda gukoma n'isoni. Izina rya Yesu urongera twubake, urongera dukomeze. Izina rya Yesu dukomeze mu ijambo ryawe. Izina rya Imana rihabwe icyubahiro. Uratoza kwigisha ku murango w'ijoro, kuko uri Imana igira neza. Ijambo ryaratubwira ngo inyonga zawe ngo ziri kubagororotsi, kandi ngo n'igitsure cyawe ngo kiri kubakora ikibi, ngo kubitorezo bw'ingo bwawe butikwa mu isi. Ijambo ryaratubwira ngo abagororotsi baratakambye, ngo barabumva, ngo bakiza amagomba yabo yose. Turasengera muri kuno kwezi, Mana dutanguye ku itariki imwe, urasobana natwe, urazoturinda amagomba, urazoturinda ikintu cyose cyotuma amababa ari ku mutima, cyotuma tujya mu birindo, cyotuma dutekerwa, cyotuma tumarana, cyotuma dusubira. Iyo gitambo turasengeye, ijambo ryawe riravuga ngo dusenge kw'abantu bawe, Mana gusenga kw'utonde nk'ikime. Ijambo ryawe riratubwira ngo basukura neza kandi ari n'igikundiro, kandi ukabahora yakubana, uragomba kumeze nk'ikime ngo gitora ku misozi ya Lewi. Mana kuko ari wagerera umugisha, umugisha wawe uri hano, umugisha wawe ku bantu bawe, umugisha wawe ujyana umuntu wese. Mana uyu munsi tugire neza tubone ubwoko bwawe. Turasengera abarwayi baje barwaye, abaje bananiwe, abaje batendebukiwe, abaje bacitse intege, bene kino gitanda turabasengeye, kuko ijambo ryatubwira ngo iyo urambuye ukuboko waza kwifuza kw'abantu bawe, iyo urambuye ukuboko nawe gupfumya uruwera w'abantu bawe, uruwera wo kwizigira, uruwera adahinduka, uruwera adaserangurika, uruwera w'amahoro. Turasenga kuko umuntu wese arwaye, arwaye indwara iyo ari yo yose, yatewe n'abadayimoni, yatewe n'abarozi, yatewe n'abarinati, yatewe n'ibisigo, yanyamaswa yateragiwe, turayihindire kure, ibe kure yaho dushagaje. Isabwa bibane natwe nawe. Ndasengera umuntu wese arwaye diyabete, yatewe n'abadayimoni, ndasengera umuntu wese arwaye indwara ya kanseri, yatewe n'abadayimoni. Ndasenga kuko umuntu wese arwaye amakanseri, yatewe n'abarozi. Mana nyir'ingabo, bene muri kino gitambo nongera gusambangura no gusenya, kugira ngo ryatubwire ngo baduhaye ububasha bwo gusambura, kandi baduhaye ububasha bwo kubaka no gukomeza. Turubatse ibyasamuwe n'abadayimoni, turubatse ibyasamuwe n'abarozi n'abahamagara imizimu. Bene muri kino gitambo komeza abantu bawe, kuko wabuze gusohosha umutima ku bantu bawe b'abayuda, kandi wabuze ngo nk'uko umuntu yerekana umutima kuri sikoni nziza, urabona ko tuzawerekeza ku bayuda kugira ngo bagire neza. Ikomagaze imbere zawe, ikomagaze imbere y'itorero, ikomagaze imbere y'ubwiza bwawe, ikomagaze kuri tuno mu mwaka
sengera ubwoko bwawe mwami ufite ikibazo gitandukanye icyatewe n'indwara ya dayimoni ibyatewe n'abarozi ibyatewe n'abarinati ibyatewe n'abamaganisimu ibyatewe n'abaterekeza inkomezi zabo zose bazindi ubusa kugira ngo zitsinde zigira ububasha abantu bawe bagende mu mahoro abantu bawe bave nawe bitegenza abantu bawe bave nawe bitera hejuru uri Imana ikiza kandi uri Imana igira neza nk'uko werekeje umutima kuri sitokoli nziza abariko werekeza umutima ku bantu bawe Mana baciye bugufi imbere y'inyonga zawe wongere ubagire neza wongere ubakomeze wongere ububake kuko tuzobasambura uzobubaka uzobagira neza nikoze muri kino gitondo umuntu wese umugire neza Mana yaciye bugufi imbere y'inyonga zawe kuko uri Imana yera kandi kuko uri Imana igororotse kandi kuko uri Imana ikomeye tugaye amarembo y'ikuzimu Mana ibyo baba barabiramo ibyo bamurikiramo kugira ngo babone abantu bawe were muri kano kanya byabashize mu bwigo buto bwawe kuko ndabugenda munabyibona mu buhungiro Mana yanjye bizera igihe kinigiro hasi were muri kino gitondo ndasezera guhora ku ngoma wabere ubuhungiro wabere igihome cyakingira kugira mu ijoro ukwezi dutangiye tuze tukurangiza turi mu mahoro tukurangiza turi mu ntsinzi tukurangiza turi mu kunesha tukurangiza dufite indirimbo sha kuko dufite wasize indirimbo sha mu kanwa kanjye yaba muri icyo gituma nazotinya uri kumwe yanjye Mana kugira gitondo natwe tuneza intsinzi yawe igaragara iboneka kandi igaragara utaboneka ukabanesheje kandi ukabatsinda bakakuzimu amashimwe impungu n'ishobora Haleluya. Tuhagaze. Bwakisimama. Ongera tukumana mashimo. Haleluya. Yoshua hapo. Akaranga waambiwa wanafanya gani? Ndicho Mungu anamwambia Joshua akamsajia watu wake. Anazungumza katika kwa Bwana. Kama yeye anaweza kusema kwa nini katika sura ya kwanza. Tunasema wamalaika kama wazungu. Huko leo kama pepo alikuwa wanadamu lakini wanawake yanazungumzia sunni. Anafanya kama mtoto ulao. Sasa tani ya Jezebel.